Taono gedede fanolowalangi ba mangadaita. Ia falu kami fefawai buat de zo aya ite Yesu Kiriso. Ba fa omasilo walangi ama. Ba fa abosa ke hanya muni. Ia do. Tarom bali lo walangi sito bali berhuhu ni fatuna kheda basi makhande. Tehale moroi bazura luka faza dua na wasisara iru gizifitu in maneta romalilo walangi ba melo dae ba ibe egoro isa kaisaru auguso latane bazura fifu dini habadani fanane toy ande basi fafena melu kumandu baziria girenio ande ba mini hafifu ba matane eteira bazura isawam banua zatwa khera zamsana ba mai gemisiawa Yosefo ande moroi ba Galilea moroi bambanua Nazareta isawa Yudaya mbanua Davidu ande sotoi Betlehema mema ubu Davidoya baba matane bazura teira ave Maria foomonia sinoma nabina bato bali meso ira badae ba irugi bawania ono ba madono ia ono niasia ono matua ilele ba ifagaya baluha melena hara banomo bazi meresikoli irugida manganaita helo walangi amma sino soba zurugo dan nasibai de mama funundongo daro malima badama anda batolo sagihihan ya munia ya da azilu sihidi baba orima sami khema fatu atua badimu yesu tege khema dama funundongo yado Ira ama ina batalifuson yung masih bakazuhaya uwaway tafifu shalom. Tasuno lo walangi bataan de sokagele wa asukir dunia sino ifalwa kheda basi malkhande menotola itihege kheda babundugi sambua ngaluo sibua. Ia baba nere tede fatumbu zo aya ita Yesu Kiriso. Fa'atumbuzu ayaita Yesu ande banu sambua fau musode de kheda yaita ni hasamati badi sager ulidan ne fa'atumbu Yesu ande banu sambua fangoroma fau masih sebua more khelo walangi ya simanini wania bazura Yohane fasatelo ayati felion simane sabau masih lo walangi ne sigulidan Noi be enononia ande siha sambua ena leteki kodohi samati khania ena sokhera wa aurisida itu badaro mali lo walangi sitobali berhu ni fatun kheda basi makhane bada iduna duna kheda enoni zo ayaita Yesu Kiriso ia luka hevi sava wa atumbu zo ayaita Yesu Kiriso bano ube ezito balite sinanya datengua di khania ia da imane ni hono gei zokhe simane ni wania bazura zango baka fajatel wayati felizara a fe fuhadia ia bano ihau gebola oi bagi netenia simane si bai bezino ifalu alo walangi babangi fa ni hababa belehor babangi fa ni habanio sabuyu wa beleba mati sino falukani hayo tarain beruta noi hono gezi to bari lala lo walangi pada ena etola faluka itabangurifi hadia da iman ni si to bali tuho fa atumbu Yesu ira ama ina batalifusan yung masih bakazwaya te Yesu Kiriso si te foto bambero wande so dumbo fosate zenanya tatengeni ya da sara bagi nete wa mana ne teni habadana
basi dua balu hayawa tifagaya nomulena imane megesi to balituho fa atumbu Yesu sara bagi nete wa mana ne teni habadana natafagi mege bada yo tarai nga wasi sara irugi nga wasi telu he ibi sa kaisaro baba me oroi sa baba mana ne teni habadana muguna aboto badada ama ina wa kaisaro auguso ande banu salawa sebuah basa mater bagi sagere kekaisaran Romawi ia bagian tedang fame enia oroi sababa matane bazura tini habadana mo ohite dede ia ena au halala ni ter baba ngoloi fo menunung banua bakwa mareta ya ia ni foto itu paja kheda irugi ma khe ade amaina baba zi tambay ni falua kaisaro auguso ande i falua gai go hito de dunia lo walangi sino ihono gai yo tarai bereta ya ia bawolo enda Maria ba Yosef orisa ande ke kaisar si manini wani ande mege bangawua Eva bas 5 ba mai gai Mesia wa Yosef ande moroi ba Galilea moroi bambanua Nazareta isawa Yudaya mbanua Davido ande sotei Betlehema mema uhu Davido iya baba mata ne bazura teira ave Maria fomonia sinok manabina fabo to badede nda Yosef ba Maria wano si sobarem bawa ba mater kaisaro soira daerah mofano ira ama inam la otarem banuan Nazareta mei ira Betlehema natangera secara fani hamina ulalani ter badal banu fundegi bafuh me fangofanoi otu a 20 kilometer gota luar bahagia sino la falua ira Yosef Maria baba matane utera bazura meno mau Davido ira sambale la taugu amaina hewa ai fangofanoi si otu a 20 kilometer andi bano tenga sauha nasi dunia tera-tera Maria memana binaya ba ena tola alwa ni hono ge lo balangi sino la fambaka ege ira sama ele fona ava ba Betlehema tumbu zangorifi da eva le farai Maria irege yo ozui babogama Betlehema badai oro mahda amaina wa fangira-ngira lo walangi balai khamu fangira-ngira daya itani hadia zino ifakoi bahas sambalai falua ule simani ni wania basura kemetu lafaza felesiwa ayati 20 asara yang awale ni koi gedeniha bani koi Yehova zufusu no bakal kada megia maina Wata de kaisaro baba me oroisa ena au hakera lala baba nugi ma baba nguloi pajak bate de lo walani banu fayu i ode la goroisa kaisaro ba fetaro da Yosef Maria baba malua o hita de dunia fatu le de ba fale farinda Yosef ba Maria baba lo oroisa kaisaro banola la ni hono gilo walangi ena iterfe fuzinola ombaka ira sama ele fena simane ni wede bazura mika fazanima ya tisar baya uga Betlehema efirata noa sa idei tendrau ke bama matoro ya uga bambanu salawa bama doyut aina baba heu sai otarai hegu samesa simai sama toro irono ke Israeli me fana saing beratania bage te fana sibai sai bada aboto badede da amaina wa follow ba fale fare tenga saya ku
Faafu ka sinulata gaba sinulata ira Yosef ba Maria. Babolo le zamater ya ira. Banu musinema ira fai buat de lo walangi. Ibalio ira lo walangi si to bade de la nia babangori fi fusoi bagulidanane. Hewa ino to hena ino ko. Berasi mana ya ita banu soaya. Baba nerete de fatum soaya ite Yesu Kristo basi magade. Data fahau ita babulu. Baba malua hadian ya wa salawa basa matere ya ita ia soaya ite Yesu Kristo. Hewa ino fondegeza feke babulu hadian wa ni akhda babai fari ita. No ifai makhda ba Sehi na te whakau ita bawalosi sehi. Nani lau de lo walangi enang. Moroi na te whakau ita bawalosi na sehi. Data oi go de ta amaina. Bawang bali o ya ita de la hubu lo walangi. Iyo tarai bawang ambatuda. Bazi fasui ya ita. Ba bani hafifu. Moguna ya boto ba de ta amaina. Wafifu nga wala hadiani lauta ba ena ba ngata ufilo walangi tafalwaya bermeno ifai mabazura zongo baka fazatelu ayati filif no abu to badati wasile te bula irugizi lo aitu fefu hadia yani lo walangi te baita non bate baita bu no imane vola lo walangi ena ela ata ufi yani ha doa Faatumbu Yesu balu hayawa tifagaya no mulela. Natafagi banga huwa si fitu imane bad si ene ba fitu imane badai. Bato bali mesoira bada ba iruki bawania wa ono ba maduno ia ono niasia ono matua ilele ba ifagaya baluha mele nahara banomo bazi mere zikoli da ezi to bali famadua khda ya ita samati iruki maghe wa fa'atubu zangori fi banote ngaba ngoroma fa fa na risoknia mesalawa zorugoia no baba ngoroma fa ibo de dunia baniha Hewa ite baina daliniha banoi fanu mana ia berita. Ilulu wa aurinia babi amu enoni nama. Sito bali dumaduma bani hasamati khania. Si manini wania bazura mareko fazafulu ayate fahulu alima. Ononi hasagai tenga simui mamoni. Simui enoni. Simui mame enosonia hulizato. Iyo tarai baba tumbunia amaina. Banote oroma banyi denia lu hana hiya geguri fosi tobali na hiya baba makaya yai badu ulabe ezitobali formania o hito de lo walani watola simana zalwa Yesu baba ngoroma he ibisa zalwa Yesu tania tefa'anu mana ia berhor na sigulidani Baya ia zito bali fangorifi bani hasamudasi laya. Simanini faduhu nia bazura Yohani faza ayati telu ngafulu alima imane pada bayi mane kora Yesu. Ia odo fangorifi. Le sai olofo si mai khegu. Ba le mana sai oba hido de zamati khegu. Irama ina batalifusa. Baba nero todo fatumbu zuaya ite Yesu ande. Badata fonahia ia badatu da zamasana. Data bali gaya-gaya nia duduta. Baik tatunia. Data bali sama terfauri daya. Mesoki bolo ukhlo balangi mori baholo maniha. Data ide ita baba nuru lalanda bambotoani. Badata oi gededu da baba mondasia iya. Menoya ia gesi so amabu lali baba urida ya kisamati. Besok ke dalam musibo ya ita. Besok ke dalam bau de bahana bota. Bahagia ngawal zam enah baik bade dulu balangi. Dah tahu bagi airanda.
Dai tawai gedededa babang udumay ko ya iya babaw rida. Beremeno yuwa Yesu rumah. Famay to ni bego kami. Ena emi ilan yo iya eni lagu kami. Iya duhu mangadita. So hagelo amalo walangi madaro malimu sino fai makema. Badama ande gihihan yang mungi. Iya da eza nolo ya aga. Sanga bele ya aga bawa lo ya iya. Balala mori mazam sana. Badi Yesu maring ada ma. Bang ada so hagelo. Iya duhu.